Grandpère, awandika ukanahelewe risala yaho inu haungu ajuyelewa nanyi ngu wanzo uwambiye ndongo yohinde. Sujoyelewa wa Mwenyezi Mungu kaja mjailia haukaya Mwenyezi Mungu wambiye mtume sallallahu alayhi wasallam yaukana wasawauna alayhim aandhartahum am lam tumdhiruhum la yu'minun. Wandu waweka wambiya yosa wanoka kuja wambiya haukaze nafsamuza hao zifu zihuhuraya izo hama upando hama sima ya hafa wandu wao kwa nupa rokuba luka izonde zikweli na wajua ukawende mtume. Subhanallah, subhanallah. Wajua ukaya Mwenyezi Mungu de ya uveha ya ukubalia ukawende mtume. Aboye joishia wonde ya ongo. Ngam amini ngam mkubali. Aisha alihimisaba nusukwalo yinu ndongo yohinde. Mimi Benjai hamwando gamide mwanadamu hadani ngami tayari amparo wa Islamu aina mzima mwana muislamu ujoshinda zenea mazinu Mwenyezi Mungu hari nikazo shangari jozi badingorenza nezijo uriafu ho kaburini izoratuma karizi rumilia namna njema. Allahu Akbar. Kamrengo miadi ni paro wananyasi wa actuality wafanya listi haina mru ya wambia ukangu yose mwatso alihimbanyi wanereye listi mimi ngamjorenga mhula haukaye kamrungu yilo amrurenga mhula atapala ya rejezeze maji aina mru yose di mwatso alihinga mzambo Mwenyezi Mungu shahidi nguni wono nafsa moyo yangu anamfanya ya listi bangar joli bazemadi kwamene warangulelo. Me ata grandpère tiyosho parwa komori ema nutso pare erdarasa hindi nutso para erdaras kamiti erdaras wala tinauka erdaras hai yebu utso pare erdarasa habongo parondo damine ni muislamu ujo kubali rikitanganya hari kabazima ngamrengo wo mzo hosoni mwa Mwenyezi Mungu ya miadi hosoni mwa Mwenyezi Mungu yekanga minamo ari joli bazemali nomzi yedingo si wompula no sheo bangarenda wo hule kariti haruma zenukto za hosilamu Shtojir wallahi alazim. Wallahi alazim ngaripote yao kariti haruma zenukto za hosilamu au kangaripula nao sheo hakuyo haku Ngami hanu marev, ngami toujours dans un rêve. Je suis dans un rêve. mimi hantami bangu je suis toujours dans un rêve. Grandpère, ibano inda rudu jizirishia kapano kolo inda uzongo zambu homonenia. Ngamreje mimi Benjai ngami tayari ya heni mruhu yose di mwatso alihimba hindu yafanya ya listi ya iveshe kumora actualite wanipare leongar dohuti na shingereza you very strong. Grandpère, yela barishe kezo kweli baransu amini. Uksimu billahi alazim ngamrengo charge. Grandpère, yahonga mapesa menji mapesa dungu vumbula yokuno shudo ya libe. Amjoli bazemalizo nazikezi nje hata Sha ema pesa yopia ngujukuru avuze bakindahu. Sha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ngujon lejeziza enema na minga mjoziliba Goshelo kutoshelea sambaka makini. Baya ngujuke ya liba hun dunia na hu akhira haundari mwe janaza. Dunia ni vanu ekaka jandrenga roho ngami namo amjorenga ya miadi nartoda bazina zila eketo jahala kalmauti horange roho nane kaya handrenga roho amjoi hans arahani ya wanadamu wa joli bazemalizo. Relewe siasa ya haho amunga njambe kumura actualite waziye holo da Jibrilu njambi ya kumura actualite waziye hodi ya seni mwatu ali yoka ireka waziya shaye kangu anzo wadaki wado mdeya Yoshua ya hao irishati wambi ya wafanya ya listi kaishande shatunga wadao seni mwatu ali hinga mitayari Mbwana zinu mbwana nziro kamili nga drozi liba ikanga mina mwaisha Allah ta'ala damine ni muislamu marhaba kwezi tindi ditsola mru lozala mrundovi yebe ha message ya hawandwa yao Jibrilu kangu na ndongoza hanzo wambie mrudini mwambie ninyi wanrumu yao seni mwatu ali wao shewa mwendao komora actualite mriati jo wenda komora actualite hende hafanya video karina uliba kama rapu wa shauti na uliba yebe la wetsi dambe wabe hema dossier komora actualite yaba kuno liba zabari sonti ngari lwao ukaritukulwa sheo ngari shukuriya we ni mruri omba hindu ya tsuripu wa sheo Alhamdulillahi rabbil alamin. Stope wanadatani dingo sibari lemewa bokamlasi wao sheo hakuyu asi wanadamu muya ushinda ribadili yensi ya hatu amaarifa hedini bayensi sanga enda otro no abo grandpère ambe singwa mbwe hali hiyo ili hunde patu la duniani sutsaho wana neema wa duniani watojo nifanya hata mba urongozi akhira Timtuduni timjani habari. mima tamiti mjani habari narlawane